যতন আনি খাকসাং মাতে হাম্বা ইয়াফারো তিনি নরক যতন নুকবাইখানা নিউজ পেপার দৈনিক সংবাদ যে বৃষকেতু দেববর্মা এক্স এমএলএ बिनि रेजिगनेशन रिमानियामो नि यागुलो आईपीएफटी नि सुप्रीमो बृषकेतुनि जे आईपीएफटी नि पार्टी नि बिरुद्धे सामं खायो हिनि बिनि एमएलए पद डिसक्वालिफाइड उंथं हिनि जे चिठी रिओ हिनि न्यूज पेपर कासामानि abunti ang norni thani kisa kok firok mungai ke kok sanani muchungka tam himale o jaga potrika haike newspaper je simani disqualified engkha hangkai MLA podni disqualified jodi no brishoketu engkha hangke bo by election simnao by election engkha hangkai bo ajagani candidate ingi manya ini je kok sejak tongmani bini o jaga potrika oko busike ucakangki mane ang tebo kuchugo kanamu chungjagoi bini resignation riwi o jaga bo buto bo sana chungjago ini je simani kok ang omani o potrika ni kok o potrika ni kok phirong mungse rinani thango abongka ang resignation rimani ang election no tewisha basa phinai ang apod no pod man phinai an naharmung awan sukmung wan sugoi ang resignation dia takhuke bukso ang resignation rimani karon barbar ang saka ani family problem family mane ani party IPFT ni jefru ang party IPFT khalayo ani simna division tei sara tripura party IPFT apna ang family hini wansuk mani o family heke pas o family problem amna nang family problem hini ang masaka tini potrika nugui gobang huma netarok IPFT ni abono share khaileka post khaileka je MLA brishoketu deborma final by election simnani hote tema bachalia election abono nugui belaikhena tongthok jaglai mani hayang nugjaha karon share khalimani ta sasri tei a share ni yagulo bui gobangma lukurokno je siyo ajaga IPFT ni MLA tongmani brishoketu bini kuno quality grai qualified borogya bo agi CPM ni nok ni borok omo hairokai te jora phaisugya sanino MLA yakari rikha bo mature yarok ni simarok angnuka do takugrok bukugrok ngine manna ani maturity grai haifano ang maturity krifano ang dofani anthani krifano ngui mankna pia haifano ang dofani bagai ang post yakarmani ang dofani samung khaina hinise bubagrano logirinani khaimani ini ajaga ang MLA ngfinai a wansuk mungro wansugile ang MLA ni resignation ria man khamung angbo te 18 mas MLA aram khaisawi MLA ni joto sujug subida tongmani naharei use khlai tongwi man khamung aboni pore ang buagran logi phaiman khamung tam tongba fiaba ani naharmung ani tiprasha rogna ang kok rijak tongmani election ni sikang je wansuk mong je ideology no tui sung busikang agogmani ajaga tam nukja kangkai sung thangnai jora rogo kobangma jora rogo sung Delhi rogo thanglai mani angni jibo thangjak Tipralen ni kok khanaya
অথবা ত্রিপুরালেন্ড ni kok rino hini mano aboni bagai ang khawan suka o jaga je kok rijak tongmani je kok riwi sing yapiri selaini mani je ideology yo sing himlai mani a ideology o IPFT krini bagai ang tini IPFT te ani puila ang MLA yakarkha amobai ani খাওয়া কোনো দুঃখ হাইকেবা খাওয়া কোনো অম হাইসংজা ক্রই যে আং MLA ইয়াকারমানি পরে আংনো বাই ইলেকশন এসে প্রার্থী আংনো MLA উফিনাই আর নাহার মুংর আনি থানি ক্রই নরক সুংনাংকাই সিঙ্গি নাইমানো যে সিমনানি গোबांमा লিডার্স রক দङ যে आं IPFT ni MLA basadi hinprubo ang MLA ega politics khaidani ani kuno naharmani tong krui aprubo ang basanani gosia haifano ত্রিপুরালেন্ড no hamjamani bagui ang apru yapri shewi जों simnao kuno bosoropano CPM no harir mannai omahai candidate जों nugani bagui tini ano candidate sanamka CPM no haririka जे आइडियोलॉजी नो जों तंमानि जे आइडियोलॉजी नि बागै सामं खायनानै कक तंमानि आ आइडियोलॉजी जों नुखा सिनि सामं खायतानि 3 बछर आ आइडियोलॉजी आ नाहारमुं एसेम्बली रगबो खलायजागलिया आबो नर बेबागनो साइमानो ত্রিপুরালেন্ড नि कक आं बादे एसेम्बली ओ रेकर्डेड नाइजार 0 आवर साया पुरा एसेम्बली चलि तंपुरु आं बादे जदि केबो सावि तंखांखाय प्रमाण रिद्धि ত্রিপুরালেন্ড ni kok no assembly o samani tongka hankai kok borok kok no roman script by ma khlainai hini bidan sabha o jodi no kebo kok sai tongka hankai kunungbi video tongo takto social media ni jug joto electronics media joto nugui tongo sabo tam kok sawi tong tini Tripura hasteni Tripura Sharok गोबांमा जों जालो कलाइजाक इलेक्शननि हातिरगो बुरिरग बंनि मानै फालनानि बागै फाइमानि फालरि जायगा खालायमार आं बादे केबो थांगे आमनो प्रोटेक्शन रिखा आमते हाय कुनु रेकर्ड नरक नुदे नुखा ताखौ नरम सारि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नो कासनानि बागै माधव बारियो कुथुमलायै पुलिस TSR बाय डाइरेक्ट फायर खालायजाखा आफुरु एसेम्बली ओ सिमनानि MLA ब्रिशकेतु बादे ते केबो आ कक जागमाना तुइ खरां केबो तितिसाखना आर तितिसाखा जों दफानि बागै सामं खालायनाय हनै नखरि फाइजाक जों दफानि सारथेनो दफानि बागै दं सामं खालायनाय थिनांगबो खालायनाय आं नुखा दिनि IPFT ni je leaders rok IPFT ni kuchuk berem ni leaders rok ang to tamoba ang sadharon khoroksa advocate ngai samung khlai tongmani haifano dofana hamjago hini yapri samani se IPFT o tia जों tini tamunukjak strai kai Tripurani joto Tripurasa lukorokno sawimano takute buhukso nadi o jaga bubagra baibo haino ADC election ni sikang খুব চাইতখা आं पर्सनली बुबाग्राबाय IPFT no थानसा खाय याखै कन्टेस्ट खायरिनानि बागै फियाबा दिनै जों तामुनुकजाखा जों o jaga শুধু সিট no हामजागै मन्त्रित्व no हामजागै o jaga BJP बाय कागै मानयांलाय दंमानि जों नुकजाखा हायनि बागै no हायनि बागैनो जों वानसुनानि नांगौ ताखुते बुहुकसो दफानाव कुबै खाबाय हामजागिया खुंखाय दफानि बागै सामं खालायमानिया दिनै आंबो दफानि बागै वानसुगियावै शुधु निजिनि पार्सोनाल आनि नुखुंनि कक आनि फेमिलिनि कक सिमि निजिनि नुखुंनि कक सिमि वानसुगि दंखांखाय आं दिनै रेजिगनेशन दिग्ला खामो रेजिगनेशन रिमानि गोबांमा कारन दंमानि फियाबा आं सानानै मुसुंया जे आगिनि जे राजनीति जे कायसा राजनीति बदल याकारखाय आ राजनीति बदल no hamya hini sanani abo ani nahar mungya
आं केबनो चिकन खालायनानै बो मुचुंगिया केबोनि सेल्फिशनेस सामुंनि ककनो आं दफानि गोसोखांगो एकेबा जों सालायके हांखाय बुइ खोनावो बुइ खोनाका हांखाय आबनो सालायै या फातागै मोनैलायो हायनि बागैनो जों जतनो थानसाखै सामुंसे मा खालायनाय खरकसाते खरकसानो माजरा बेरै कक सायावै तंनानि जत चाइटक बायदि जेसा राजनीतिक बदल फानंथुं नों दिनै आईपीएफटी याकारका ओंखायनो आईपीएफटी हामिया आम हाया जों जत लिडार्सनो बुजिवै गोसोखांगौ मा आगगनाय गोबां मा ससियेल मिडियाव व्हाट्सएप रगो आनो आईपीएफटी नि सिनि लिडार्स रगो कक साहर एकेबा डिविजन लेभेलनि लिडार्स रग कक साहर कक साव जे तामनि बागै नों एमएलए याकारका नों पाइसुगै थाङो मांकाम एमएलए पाइसुगै थांका हंके जों बतेकिसा कक साथखम आं बाहायकै तंनाय आईपीएफटी ओ बम हायकै तंनाय कारण आईपीएफटी ओ तंगै जों तिप्रालेननि कक एसेम्बली ओ स्राइस्ट्रेकै साइमेन्या जों दिल्लीयाव थांगै आईपीएफटी नि नाहारमुं तिप्रालेननि ककनो स्राइस्ट्रेकै सामानि नुगिया ससियेल मीडिया ओ रिजार्व नुगो जे तिप्रालेननि कक रिख्या अजागा हाई लेवल मडेलिटी कमिटी नि कक जों थानाय लास्ट जे दिल्ली अभियान अब नरक जतन नुबाय खेना ससियेल मीडिया ओ जिनि बरम गोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिनि पोस्ट बनिजी पोस्ट खालायो जे खरगबुरै जों बनिजी दा प्रेम कुमार धनंजय तेदा मंगल बर खरगबुरैखाय थांगै ताम तामनो साका बनिजी पॉइंट कारिवै सैजाक एक नम्बर पॉइंट दङ जे स्पेशल ड्राइव खालायै साख्रि मातलांनाय 2 नम्बर पॉइंट दङ हाई लेवल मडेलिटी कमिटी नि आमो मा साख्लायनाय 3 नम्बर दङ 125 तम संविधान संशोधन मा खालायनाय 4 नम्बर दङ कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बो जों रोमान स्क्रिप्टआव मा दानाय बे तिप्रालेननि ककले बर थांगा बाता खसम जों तिप्रालेननो नाहरैसे बिसोर आंनि सामुं खालायनानै दंमानि किन्तु दिनै त्रिपुरानि तिप्रासारक 2018 साल जतन आननो बुथ्रिवै रहरका तिप्रालेननि कक सानानि बागै दिनै आ तिप्रालेननि कक बर कमाका बियां थांका अवश्य आसक करता देबो हानि बागैनो आं वानसुका पाइथाक सिनि बुबाग्रानो जों लगिमारिथाय बुबाग्रानो जों लगिरि बुबाग्रानि नाहारमुं जों आबनो सक्सेस मा खालायनाय गोबां लुकुरनो सुङो तिप्रालेन ग्रेटार तिप्रालेन तामो ग्रेटार तिप्रालेन के मारे मानोबा ग्रेटार तिप्रालेन अब आफ्रोनो माननाय जेफ्रो नों आं जत थानसाकै सामुं खालायके हांके जों कक सावै मानका हांके स्राय स्रायके चिनि मानथाय सप्तानि ककनो जों सावै मानका हांके या तिनि पलिटिक्स नो तरजाग्लायै शुधु राजनीति खालायनायनि बागै सिमी खरकसा नायसिगलाय मालाया खरकसा नै बुमुंगै माजरा बेरि कक सालायनायनि आ नाहार मुंबाय सिनि तिप्रासारक मोथांजाया ताखुते बुसम बो सीपीएम से खालायो सीपीएम नि फाइमानि से आईपीएफटी ओ बो कांग्रेस खालायमानि से ताबुखाय आईपीएफटी ओ बो बीजेपी तमासे बो ताबु आईपीएफटी ओ आमते फाय आईपीएफटी जे पुइला खालायनाय रक बरनि सिमी तंगै तंखायतो न्याबले जत राजनीतिक बदलनि नम फायना नांनाय कि नों आजागा बखै तेगेसा राजनीतिक बदलनि फायमानि कताल बुकचाम आमते हायके वानसुगलाय जुदि सामुं खालायके हांखाय जों लाय थांनाय जे टीयूजीएस 1967 नि सिमी आन्दोलन खालायै एडीसी सनाम गलांखा बर अनेक कस्तखाय अनेक फाइटिं खायै सैलायै अजागा त्रिपुरानि तिप्रासारकनि हामक्रायनि बागै एडीसी चमकलांखा आ एडीसी आमसायनि जों दिनै तिप्रालेन सानलाय दं अथवा ग्रेटार तिप्रालेन सानलाय दं दायो ओंखाय जोंले आफ्रोनि सोलाय दाबुक 4G नि जरा सकबायखे दा मडार्न जुग जतन यागनो एंड्रॉइड मोबाइल दङ आफ्रो मोबाइल टेलीफोन नि कुनु सेपसाप गरै दंमोन के बंनि आन्दोलन बंनि नाहारमुं बेलायखेनो कुबुइते गाहामनि बागै जों दिनै एडीसी आमसाय दं माथन जोंखै 4G नि जामानाव 2021 सालाव फायै जों ताबुक तामो कलांमानो चिनि
tinangni chini bushabutui busurno jeng tamo kalangmano takhunte buksong amno se wansukdi जों शुधु राजनीति न सिमी तर्जालाय तंखाय जों शुधु पोस्ट न बाहायके आं तेसे एमएलए एमडीसी इंगि मानो आबनो सिमी वानसुलाय तंखाय इंग्ला आं आईपीएफटी खायै आईपीएफटी नि खरकसा एमएलए ngui samung khaibo samung khlai tongbo dofani bagui jadi party ni bagui chaya samung khaibo hinjak khai ang tebo umti hai je IPFT ni leaders rok sajagya samung tebo khaina karon borok dofani bagui samung khaimano se sajagya kai ang khainai nang ano sajagi phan tongdi sajagi phan ungui tongdi ani je tongma krima ang ani dofani bagui ang riwi kalamnai busuk जों kaisa family solenal busule nangba aboni bagui no ang ani family ani nijini personal salary rokno ang je mansa dofani takhu ko chaya sugia rokno ang yak fologui samung klai tongo noro hoito social media ni bisukti nugui tongna ani sabrumni sini bishal ni rumika songrokno thanai masono ang admission klai buma bufa khorokno no thui thango othoso borok khoroksa 3.5 বছর 9 বছর te 11 বছর om haisere bin nana songbo ekdom sukjaya borno sabo porisinai ang niji thanai talrogo thangai continue bongni admission rok khalai ang tabuk sujorate lockdown ni bagi hostel khlokmaya ko bongni admission fees simise 45000 nang abo ang to kebono sana thangya haifano lukurok bebak no sawi mani to ke ang dofani bagi samung khaina hini yapri sejak hani bagi no dofani samung khlai tongo o dofani samung khlai tani party IPFT ni khoroksa MLA hisabe abo sudu ani personal benefit hai personal credit na hani bagi ya abo party IPFT ni bo credit no karon kaisa rajnitik bodol ni MLA jodi oma haike thangi samung khai tong ke ajaga ani simi credit ya ajaga party IPFT ni credit tini ang party IPFT ni MLA hisabe nongni thangni ini samung khlai je 3 bochor je khlai mansa ang khlai kabuka norok jodi khlai man khangkai khlai ani je khlai jagya bara samurok no norok no khlai thung hini ang wansu betini ini phaidi tini ni main point main mudda asol kokno teise ang sotoniti buwana je newspaper Brishogate Deborma bini MLA disqualified khangkai bo simna constituency te basoi mangala ama haike je kokrok asailai tongmani abo disqualified khai bade basaya sabo basanai tamungnai amono nahari to जों दफानि सामु खालायनाया ताखुते बुसं आं तिनि बुबाग्रानो लगरि थानि बुबाग्रानि सामु खालायतानि बुबाग्रा बाय सामु खालायखांखाय आं एमएलए ना नांनाय आं मन्त्रि ना नांनाय आमरक तो गोबां मालुकुरकनि गोबां वानसुगमु बिसिगैतो आ जागा मन्त्रि जाना बागैसे थांगो आरे नों सिगां फैला दफानोसो हामजाग्रादि आबोनि परेसे आं जदिनो लुबि हायकेबा आं जदिनो निजिनि सार्थनि बागैसिमि वानसुकांके आं तिनि कुनु दिने एमएलए रिजाइन दिनानि कगिया कारण एमएलए तंखांके निनि एसडीएम डीएम एसपी डीएसपी एसडीपीओ जत अफिसार गनो सेलिब्रिओ सार नंगो निनि सैलारि दंगो बेतन दंगो क्वार्टार दंगो निनि पीजी दंगो के नों आंखे आमो नाहारि तंमांगला खमु दिनै आं रिजाइन दिखा रिजाइन दिया कोयो जगह आंनो तेसे एमएलए किना आमति तो चिनि नाहार मुंया स्पेशली आनि नाहार मुं कुनु दिना आमति ग्रि आं दफानि बागै सामु खायनायनि नखरजा आं चांगरि थाजाक के पॉलिटिक्स थाइके सिमिनो दफानि बागै बो सामु खायमानो आमतिया
ang college pore purun simino ang dofani bagui samung khlaio apuruni simino ang apur kuno raja bai sisi sinilaya haifano जों chini bubagra maharaj chini itihas no जों muthangna nango awan sung mansugui ang college pore puruni simino bubagrani picture bai bubagrani photo bai bini mangpli bai je kono program khaikangkai ani program anorok naimanane ti prasad sikla bodol hini ani ya chini simna amchaini sikla rok bai songsajak ti prasad sikla bodol rok je samung khlaimani bubagrani mangpli kri amti chini kono program kri haisi ta khute chini joto health camp legal awareness camp free legal aid camp ini felicitation borom ribung program amahai blanket distribution amahai program rok pandaro ang agi rasniti khlaya purban khlai gobangma lukurok dino rang puisa obab kring mano kintu amahai ke do fani bagai samung khlai phainani ekeba nijini sacrifice khlaye do fani bagai samung khlainani abo nung wansung nadi khorok busuk tong takto social media ni ju jotono nugui tongbayo nung sung nainai di chini bubagra busukai sacrifice khaikna ang to tamo sacrifice khaikeba chini bubagra CM nani tongmani ini CM bognya bo y category ni security ini tongiman khamu aram ayas khai fiaba dofano thansare khlaimano ti prasarogno muthangai de kalangmano kuno rokom nahar mungno nahar si samkhai tengo kebo ani o live video nai tongai kebo khoroksa tawar laidi ang sijak nuka o jaga bakparok ni sijarok tongo gamti rok ta hinlaidi karon जों tiprasa bai tiprasa sob somoyno walai layo rang puisa lubni bagui gobangma samung khlaina tangmani khlaijagya chini tiprasa rok khangkai kisisa rangbaino paijagui thango o wansuk mungrok fatar haste fatani borok khainai rok otokha kosom rok saiman suka chini tiprasa rok ni choritro chini tiprasa rok ni character aboni bagui borok sujuk mano subida mano je borok ya fatagui chini tiprasa rok no munuyui thokainani ga aboni hote जों yakkakna nangnai ta khute buhusong जों thinango tebo dofani bubagra bai samung khlainai taisini kisija kokbara tongko je madop bario khorokburi je guli nangjak borok no tipra motha tabuk chakri rinani thangui tongo tei July mas ti bisingno bogno aino contract basis langai lo bisikango DRW khlaiyakai bogno chakri langbainai tei CA ni birudde samkhai chini montrelal kaiping sorok Biswajit Deborma bothajak maro bisikango जों thangui tongo bubagra bai borongni nogo thangui borno जों subasuk khlainai प्रत्येकटा family no जों 1 lakh khai rang rinai karon puthino tote banchite tuimaya haifano जों chini dofano hamjagui chini dofani bagui samung khlainai जों naidi bubagrani jini muchungma bai chini riang je sornarti hinjagui tongnai rokno tini o jaga broad settlement khlaiye kendra sarkar bai tini o jaga tirprao tongmani sujuk khlairi jakha kai amo hairokno nugui joto lukurokno agugui phaidanango thansao bubagrani thansao jotono phaidani bagui ang joto lukurokno no koyo tei tirpra hastini gobangma tiprasa rokno ang jefro IPFT MLA ngi samung khlai tongpro ano hamjago sir I love you sir salute sir ang nung ani role model sir amti haike gobangma lukurok ano message khlaio o message khlai tongnai joto lukurokno jesa rajnaitik bodol khono khlaidi faidi ang tini bubagrano logrinani bagui thangka tei tabubo bubagran logi phayako joto tiprasa rokno ang koinai faidi bubagrano logiri layana politics no torjagi yawi dofano torjagui dofani bagui samung kisi sapano जों asai phaikya जों salsa thuinai जों thuyasani chini ol langma tongsani जों dofani bagui je samung khlai mansak khlai langnai jora kebono naisingya jorani mote jora lai tong jora kebono naisingya কিন্তু जों jorano use khairigi mano phaidi
जराखै दाखुते बुखुसं जों इउज खायलायानो बुबाग्रानि थानसाव हिमलायानो जों तिप्रानि जत जेसा बदलनि नेतार खनंथुं जतननो कयनाय बुबाग्रानि थानसाव फायै जों बसकां हिमलायनाय गोबांमा बरकनि गोबांमा लुकुरकनिनो सुमुं दङ नेतारकनिनो सुमुं दङ जे जों दाबो बुबाग्रान लगि थांगाखै जों दाम दे मानबा एक्चुअली दाम बाहायके माननाय पुस्ट बाहायके माननाय बाहायके रेसपेक्ट रिजानाय आंनो सिमि जों नाहारि दंखांके बोखावकाय तिप्रासारनो मोथांनानै मुसुंजागो तिप्रासारक 10 बै थकक जाखा जों ते बानसेलिया हिनै जों खावकाय वानसुगलायो किन्तु सामुं खाना थांफ्रुंकाय रेसपेक्ट मानना मुसुंजागो दाम मानना मुसुंजागो सुजुग सुबिदा मानना मुसुंजागो टिकेट मानना मुसुंजागो हंकाय जों दफानि बागै वानसुग मानि खलाया दाखुते बुहुसं जों खा कुवारबाय खा साहारै खा फेवै जोंनि दफानि बागै सामुं खालायनानै हिंकाय कुनु पद नांगिया कुनु दाम रिजागनानै नांगिया सुदु बुबाग्रानो लगिरिवै बसकांनि सालो जों तिप्रासारकनो बाहायके मोथां माननाय आबनो से वानसुग दिहिनै आं जत लुकुरकनो कयदानि मुसुङाव दाखुते बुहुसं के फायदि जों केबो थिनांगो खरकसा खरते खरकसा बाय माजरा बेल्लायै कक सालायै दंखाफेनि जों सायमाननाय कारण 70-71 बछराव मुई जों तिप्रासारक बिसेसखायै पलिटिक्सनो राजनीतिकनि हाखरक लायजायै अनेक दुखु मानलायखा अनेक बरकनि गोबांमा बरकनि कक रिमानि कक नारजागिया फिया जों तिनि फायदि सिनि बुबाग्रानो वाइसा जों जरारिलायनायानो कारण बुबाग्रा सेक्रिफाइस खामानि जों नुगै दङ जों गोबांमा फातारो फरायनाय रगनो तु थानि रग सिनि गोबांमा तिप्रासार सुजे रगनो चुबा थानि रग ते सिनि बरक रग सिनि दफ जे हानि बागै सामुं खायलांनाय सिनि बीर बिक्रम जमातियानि बुमुंगै हायकेबा बीर बिक्रम जमातियानि स्टेचु रक जों रेडि खालाय दङ आबो खुमुलुंगो जों हेफाजाबनाय ते महाराजा बीर बिक्रमनि स्टेचु आबो बुबाग्रा निजिनि रांबाय एडिसि सरकारनि रांबाया निजिनि रांबाय आबो दाबो रेडि खाय दङ आबो खुमुलुंगो हेफाजाबनाय गावमा हायके खा कुवारबाय खा खुलगै जे सामुं खालाय दंखा गायसिन बुबाग्रा जों तामनि लगिरिया उन्थाय दाखुते बुहुसं जे बरक रक जे लुकुरकनो कक रिवै कक नारैया कक सावै बुथ सिमि नाहारै तिनि कुचुक साकाव आसुक दंखांके आमो हायके दफानि बागै जाया खालायो आं निजि चाइतखा 3 बছर MLA ngै आनि सिमनानि लुकुरकनो गोबांनो बरकनो अकक बसाव जे सिमनानि बरकनो नों धुकारिका नों थकायका आं कुनु सिमनानि बरकनो थकाया धुकारिया जे सामुं सिमनाव 70 बछराव मुई इंया आं 3 बछर बायनो आ सामुं रकनो आं तिनि खलाय रिखा आबो तुरुक तुरुक खलाय जागै दङ आबो बेबाकनो स्राय स्रायके नुजानाय ते कय बछरनि परे नि एकालब्य स्कुल नि नवोदय स्कुल ते लामा हस्पिटाल तै बेबाकनो आं लुकुरकनि बागै खाय खलांजाक जों लुकुरकनि बागै सामुं खालायनायनि बागै कुनु नेता मन्त्रि MLA नानि नांसुगो आमति हेकुनु पकुरि जों दफानो हामजाकांकै जातिनो हामजाकांकै खाक वारबाय जों सामुं खालायकांकै जों MLA निया फानो मन्त्रि निया फानो दफानि लुकुरकनि सुया बरकनि गानाव तंगै मानो आबनि बागै जों जेबाबे सामुं खालाय दङ बुबाग्रा जे लामाते हिमै दङ आ लामाव जों हिमलायनो फायदि कारण मर्डान जुगाव जों कुनु ना कुनु किछु जों जोंनि तिप्रासानि बागै जोंनि बुसाबुतै बुसुरकनि बागै जों मुंसा सामुं खालाय खालामनो नांगौ दाखु नरगाबो वानसुगदि आंबो वानसुगो आरो पाइथको हायनो हाय कयनाय जों पदनो लुबिया पदनो नाहारै जों सामुं खालाया स्पेसियली नरक आनो बिलिभ खालायदि आं बसकांनि बाय इलेक्शन बासानाय दे बासाया दे आबनो नाहारै एकेबा आं MLA नो उनफिनाय आमति हेवानसुगै आं रेजिगनेशन रिया दाखुते बुहुसं आमनो नरक स्राय स्रायके बुजिवै नाहारदि आं तिनि दिबर जरानि लाइभ थाइमानि जे नाय तंनाय जे आनि भिडिअनो शेयर खायनाय आनो जाजाकनाय जाजागिया जतनो आनि खाकसांमा ते हामबायाफोर गे फायदि जों राजनीतिनो ते तरजागलायावै जों थिनांगो
ani राजनीतिक बदल खोप्लाय खांखाय सुबिदा ना हलायनो जरा नायसिं तंना बा वान सुबुं मुंनो वान सुग्लायावै जरानो पार ख्लायावै जों जरानि बिसिंगे सामुं ख्लायखा हांखाय सिनि दफाराव अबশ্যই बानचिनाय आबनि बागैनो फायदि जों बुबाग्रानो गुबैबो खाबाय लगे रिलायनायानो ते केबनो आसावैया बुबाग्रानो आसावै जों लगे मारिलायनाय किन्तु ओ जागा राजनीतिक निलायै पलिटिक्स निलायै आनि दल निनि दल हाँ बीजेपी सीपीएम आईपीएफटी आईएनपीटी तामुन जेसा दल फानोमथुं खायबैसिबि जों बुबाग्रानो वाइसा लगे रिलायनाय हायाखे चिनी नाहारमुं जों चिनी नाहारमुंआव सौहैनायनि बेलायखिनो कठिन कारण बुमति हायके लिडारसक सामुं खालाय दं साबो बुमति खालाय दं गुबै सामुं साबो खालाय दं आबो जे खालाय दंनाय बो साइमेनिया जे लुकुरक नाहार तंनाय रक जे नाय तंनाय रक बरक न सावै मानो दाखंते बुंसं आं केबनि बिरुद्धे सानानै थांला साना हांखाय गोबां मा कगनो साजागनाय दङ हायफानो जों पार्सनेल एटेक खालाया केबनो हामिया हिनिबो सानानै मुचुंलिया कारण बाहान बोथै गोनां जत बरकनो किसा सेल्फिशनेस दङ साकसांनि बागै वानसुगो बायथांनि बागै सिनि वानसुगो आमति हे बरक गोबां दङ हायफानो जों बरकनि बागै तेकुनु सालिया जों बिसिगांनि सामुंनो खालायथानिसे तिरफ्रानि जत लुकुरकनो आं कयनाय नरक आनो लगिरि खांखाय आंनि बिसिगांनि सामुं आं तेबो काहांखाय खालाय मानानै आं आसावैनो जत लुकुरकनो आनि खाकसांनाते हामबाय ते खुलुममांनिया फारे आनि दिबनि लाइफ खेबेनि अरना पाइखाया जतननो हामबाय खुलुमबाय।